ya? Jam 6. Udah kebagian. Ini kita lagi OTW ke Dieng. Coba guys lihat sekeliling kita dengan kita nggak cuma berdua guys, di belakang masih ada 2 lagi orang itu guys. Ada kakang Maman sama tahu. Kita mau ke Dieng. Yo guys, kita lanjutin guys. Guys, rombongan sapi guys. Wah, rombongan numpak doplak guys. Tenanan ngono lho. Ya Allah, kan mau weruh akeh rek. Kowe wedhus bloko. Guys, mane. Tetep tonton dia iki. Ki enak meneh. Guys. Kayak guys. Weh. Iwu guys. Iwu. Terus pokoknya guys, lanjut nanti tonton video kita kalau udah sampai di Dieng ya, soalnya jalannya angel guys. Rata mega-mega harus berjalan nek karo bocil HP ini waktu jeblok. See you guys. See you next time. See you next video nanti. Kelanjutan videonya ya. Kita mau lanjut nanti kalau udah sampai Dieng kita vlog lagi. Siap. Good day. Dadah. A few moments later. Yo guys, kita udah memasuki hutan pinus. Ini hutan pinus, hutan di sebelah sini itu sebenarnya wisata guys, tapi tadi kita kelewat. Kita nggak sempat videoin. Kita udah masuk hutan pinus, namanya hutan si kembang. Guys. Guys, agak caca begini guys. Guys, godel guys. Banyak kode di jalanan. Nengguri juga guys. Naik pucuk. Guys, pokoknya suasananya enak guys, sejuk, kena pohon pinus di sini guys. Ya, habis rada sengklek soalnya guys. Koncoku ki ngono kabeh guys, soalnya yo malum lah ketuane yo dhewe rada sengklek guys. Ketuane ben. Ya guys, sebelah ngono jurang-jurangan guys. Iki aku numpak motor nyetangi situ guys. Yo malam yo nek rada goyang-goyang. Jembatan apa? Bukan ngerti. Ning tengah jembatan ini ning tengah alas enek. Oh, si Piting. Jangkrik. Jembatan si Piting. Enek rest area kayak isine bakul apa itu. Bakul cilok karo bakul some. Bakul akuat. Wah, no. Ini wangi sih mantep. Ping-ping ngono ae. Ono godel-godel juga. Iki seberapa perjalanan apa setengah ya? Seberapa ya? Seberapa perjalanan kita belum nyampe atas nanti kita. Ya apa guys? Oh pokoknya kentang rek. Kita lanjut nanti. A few minutes later. Yo lanjut perjalanan. Ini kita udah nyampe di kebun-kebun teh. Di sini banyak teh yang belum pernah lihat teh di kebun teh. Tuh keren banget guys. Banyak seger banget guys. Banyak nanjak, berjal. Tuh gunungnya ketutup kabut guys. Kodone mudun kabeh. Rest area
minutes later. Gerojol guys. Guys, jalannya gerojol kanan guys. Ini guys, kita mau hasil ini guys, tapi lebih nyempet video guys. Insya Allah. Ya Allah, jalannya kayak gini guys. Gue gak putih tahu. Dari yang telaga tapi jalannya gerojol. Guru paling. Guys. Guys, gerojol. Guys. Mantap jiwa. Jangan harapan orang kuat guys, jangan harap orang kuat dan kita akhirnya mengalah di belakang. Meta. Kayak pengajaran motor. Ngapa? Nyapa? Ya mbok, danane sing dia ora arti. Ndi? Weh, tenanan ki lewat dalan ngono-ngonoan. Ki lho, guys, dalane Jalan sampe ke ini guys, jalan ngaret. Oh. Iki guys, jalan Karena dari guys. Ini dilarang masuk guys. Oh, iki munggah rono, Cuk. Ki lek nek dalan munggah kok ngarang. Ngawak ngono. Ajaran ta, dia munggah coba. Oh, kae guys. Wah, iki logone guys. Nang ngesor rono guys. Lihat ini Iki Kak. lihat ini Cuk. Iki nek dalan cor-coran cilik iki. Ini dilarang masuk kono. Kan dilarang masuk iki lewat dalan cor-coran iki kan iki. Lihat ini. Oke guys, kita udah nyampe di Telaga Sendringo. Trip pertama. Ya guys, Iku orang tahu kita berdiri bukan di atas tanah guys. Guys. Neng Oh, dhuwur iya. uwit guys. Rame guys. Lagi nyampe guys. Dana baratan. Dana berat. Guys, motone ndi kae? Karena kacamata kae. Gudul. Gudul, bedugul. Oh kae guys dalane guys. Terus guys, aku teretek. Oh iya cok. Jangan. Nek mati. Duh. Ki moto ya dhuwur iki. Ya. Aku ra ketok. Aku sih. Akan rakyat. Wah, kon guys. Gak dijewakan dia. Kan guys. Ayam. Makan guys. Lontong. Lontong. Tahu. Sapi. Sapi. Ayam. Wow. Enggak ayam. Tahu. Mana lontong rek? Lontongnya bucoy. Lontong bucoy. Wis intine mangan sih guys. Ya. Terus kesel mangan lapar ya udah Lanjutkan gue. lanjut nanti kalau udah sampai di Dieng kita masih tengah perjalanan. Bye. Lontong. Gimana lontong? Ya, makan dulu. Goodbye.